tukin ni ruk thasom sang ni somni panga khan Lungleiah Forest Department malak na in National Wildlife Week sang ni somni panga den chenin Wildlife Awareness Walkathon kie kong zo ani Lunglei Civil Hospital bulatangin kong anzo tana Forest Office Bazar Veng Thleng anzo kong zo tan ma in zelal muan kima Lunglei SP Wildlife Crime Control Sub Unit Lunglei District chuan kong zo chan asoya ram ngole nungcha humhal atul to zia soin kong zo tu te hi avai liam kong zo a hian Lungleiah Forest and Climate Change Department staff baka Mizoram Police atangin mi engamozat 20 Battalion Assam Rifles 92 Battalion le 152 Battalion BSF baka Bazar Veng OMA Department Official Ten Khat an vain mi za somrokatanga sa ni evel until Forest Office Bazar Veng a kong zo hi topin solai aju DFO Lunglei chuan lom thu soi chonu dar khata je buana koleisa hemi puala observation program man ania Lunglei SP zelal muan kima kholian ani le nung sa dang ke na dum ho ko ve la kan nam ko chwa na tu na ni tu lai pasal cha tu ram samum hal tu in an ne tu lai pasal cha tu ram samum hal tu in an ne na chwa ni zo ni